Svi znamo značenje glagola sječenje i tesanje, ali mnogi ne razmišljaju o imenicama izvedenim iz ova dva glagola. Prilikom obrade drveta osjecanjem nastaje osjek, a otesavanjem otes. Tako se zovu dva mjesta kod Sarajeva, Otes i Osijek, a imamo i Osijek i Osijek. Dovoljno je malo promijeniti naglasak i ljudi već smetnu s uma izvorno značenje mnogih pojmova. Irska prezimena O'Neill, O'Toole, O'Connor znači da se radi o potomcima nekog Nila, Tula ili Conora, o potomcima koji su nastali od njih. Baš kao što su Otes i Osijek potomci tesanja i sječenja. Dakle, opet imamo srbizme na Britanskom ostrvlju. Imam pravo ovo da ovako zaključim, pošto je titula Sir srbizam i izvorno znači u stvari Sirb. Slobodno širite, to jest širujte ovaj video, to jest šerujte, da mnoga neuka čeljad, to jest child, što god nauči.